Sir is in charge of the security. That is the main That's point, the sir. main point. Such acts. Kisamla pulia ke sekolah ba Northeastern Hill University hapo kajingalam jong kanehusu Women's Wing hak arpo trek unai wiang arajar arpulai kila lektor jak office trekam Vice Chancellor kene ke sekolah ba Bandawa banweng kam no mardor ya unantu das u Assistant Director Kashnat Sports halor kejing keno bulatmu banjrong keti ya kawi ka kentai hak kyang nang ba guest house. Lakeno baunantu das ubalong u Assistant Sports Director but Security in Charge ya ke sekolah ba nehu. Ula persyang bantombo rekowe ke samla kasi ha ka kyang nang ba guest house ha ke sekolah ba. Kani ka samla kasi kelapoi sya kini ke jaka nakada ku jing syajit jongka banit nikmat ya ke sekolah ba nehu kum ka official sya ke Inter University Football Tournament. Halor kini ke jing keno ki pulit kelayo pan kemno ya unantu das ha ke janmiet jongka khat kendai trik unai wieng arajar arpulai. Nagaliang kisamla puliru hak arpo tarik unai wiang arajar arpulai kelami ban penpau gejeng persya ia gani gejeng le unantu das bat gila perta ban penrem balik ada ke sithi show Vice Chancellor Bandawa ban wengkam no mardor ya unantu das. Nagaliang Vice Chancellor ulakular bahap olai sngi unsa syemkhia ban bishar ia gani gejeng keno persya unantu das bat unsa syemkhia ban punstom kat kum ki kendon jong gani ke skol bah. नेहरू वीसी साइन करो साइन करो साइन करो So your signature. My signature? My signature is not required in this paper. साइन 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 Assurance means assurance. You believe on your vice chancellor. नो 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 You are already. Solid proof, right? Solid proof is? It means this is my office signature. So, my office signature is sufficient. वीसी साइन साइन My office signature is sufficient. साइन 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 नेहरू वीसी साइन 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 just like a father figure in the university. Amare jia kom tahi kaki sini hu kayo tutup ba we nai dukhat jong ta Shillong Referee Society kan la pentip sai dukhat jongi bar ki dukhat jongi pedek la pentip ini mador ni lawan hiar baina cakap bagi sa bana hostel kan ya kita director la ale kunam ta Director ti Marsia jia kom tu menen hi undan show wah Marsia jia kom ta la phet ti hadirin kat tu kan ni kanta ki layo information ba awan sha director yaw tahu director assistant director of sports ki pulit bal alam ni siapa mau kontrol polis pos bad andang ngali bana FIR satay ni sa lab ang sa tip pade ba udan hang tu hi ha hapo ka polis custody ke itai kena itai kena pade alam do i siapa medical test ide khasinan on bar ide khasi di khasi kung bangi at tipong baka spot ramen jang kanihu ba ki ong ba kaya ka tournament hi kan long ka usyti 1-1 ti ikaw kalunga ipat baliw pa 1 ya i apakah di kasngi ka beli kasngi syuti kare sgi sande sgi bulai ti indai lawan syuti lawan sha kung ba itu wena yu tu just ka tri itu ba lawan sha syuti ti i hak ba kan ka program ni kan ka tournament ba pun long da ka nihu dan di lembaga sport ramen kim judan kita ki official ni ki kido ki sebab kedi ki referee ne de ki kino bagi court bagi mancha ka kampas bagi lek shaw maki khawan hi shani khamat hi khawan support ni hu ban report de kai pan ngak iba ta nan tu das par lawan shaw in ro sedang ting bang dalam support ni hu de kajing trok ti jong ta nan tu das i ga long bin adu sedang hi bai so ki kali kai tete do po guest house de kabalang ngak pat long ye objektif ka inter college inter university tournament sedang studio baik lawan Pak Wani I mentara sengi menin baik wan ban report ye I ba kadai sengi syuti te kajing ya jikti pro ba ki ang ba ki ni ki kena kentai long kantar tu jong kentai ka termen jong inter college jong kentai women's te bagi ang ba ki kena sedang kin wan lang te bagi pe pak menin imton ya ba guest house ka dablut da ki bru ke bana bar ke bawan ba kendan ka program la syai ba sengi ka international conference
Te ngilap petang ma ihi iwe ba long ba day na kita ban sim ban lich kita ka tournament kaba ipat long ba naki sport department ro ki ong ba ki objektif tang ba kim tiba ba kan wan ta kasngi te ma ila de black itu kami bela ima ila kun ka bormet pam sen ba jing jinon ba ka jing kerpu jong play la laj na ka tersim jong ne runar te ila kun te ila pet den kum tu ka ni kan tai ila pha ki sok rodep jong taw na tu das ban lej kan man lej ban convince i akan nukar kam ban ya promise ne ban ba in long tangi objektif ba in promise ya katu ba kun atang hapto ki ang bakad ka jing la ran ya university and the rai jing ran ya taw na tu das ting ngi nakale ngi penrem jore kan mable kum kan ka kam basir kai ngimla ba yang dalilero la kum kan ka kam na di kena sebelah pulih ne ya ki staff ne ya ki noi kai ba jing la don board jing ni bahalor bala don hakabor Manin yo smo ba chale board ko ni source ir mo ba half university ngimla ban yan like loan ni don be da ka jings ir minsid te ni smo ting ba don security in charge ubale kum kata kam But ni program juro ikili ka jingle jong ula man kam di ka kam ka ba kadi ka kam ka ba chakya tam but kadi ka ba Punjab rom om tang ya uhiru kadi Punjab rom yang university bro ko wei kena bro ko wei but ikino hikai bro ko wei ni kum ka ni husu ni yang hanye but program jur ya u das ikili ka jingle jong university ni demand ban weng no yu kumba kila ong kini musuh pangin aya ka laisi ka pot ban weng no yu tengi mengiru support ya kata ka demand jong kan musuh